你有爆片嘅？係啊，擺嗰度，擺嗰度。打個電話翻嚟，話今晚會喺度小區度過夜喎。點可以咁啊？有問題咩？應該之前會唔會哋啊？幾靚不過間中一次冇所謂啦。都唔知點搞㗎。咁啊，唔得，就係食晚飯啊嘛。今日冇所謂喎。我講過啦，可以輕鬆啲咁過啊嘛。你嗰陣食飯啊？瞓。咪住啊！你瞓喺度食嘢，你成日都鬧我同爸爸唔好咁嘅喎。咁你要幫我保守秘密咧。咩話？嚟啊！咁都唔使俾人鬧好啫。由呢度行荔枝角啊，荔枝角即係有個字嘛。哦，媽去啊，又屯門行翻去大角咀。呢啲好耐之前嗰時啊，屯門行大角咀。我都冇帶，幾個世紀，成個世我都紀。冇風啊，去到食又唔俾咁多，係啊，我一次，而家成日食噶嘛，新開嘅喎，真唔係好耐，幾廿年。新咗好耐咯，呢間嘢翻新都好多次。我哋唔係就一片。我想埋叫埋。佢攞幾多佢就見過。你講緊過咗苗發子啊？萬子係過咗苗發子。唔係佢唔係啊，佢喺大橋度住啫嘛。唔見啊就係唔見啊。幾耐未見過嘅，唔知依家唔知幾時見。係啊，我真係好耐冇見過。你睇下雞咪好大個，總話新抱。啲孫都好大個啦。我都佢可以，佢因為好快做啊，到就不如冇見係啊。隻咩隻係啦，好快做個牌啊。孫都好大個啦，唔好話啲細路啦，仲細路。睇支近係你以為咁啊？係啊，幾廿歲啦，細。哇！三個未咁快有排。佢嗰啲唔係有排㗎，咁大個個孫。而家都係諗都係10歲左右。點知啊？係咁上下啦。咁咪成幾歲啦？搭嗰個孫女。阿芬啊，跟住嗰個先滿月啊，好容易包住。唔使啦，你食得啦，我都唔使包。好，你去到先包啦。我去到食咪算數啦，有得食就去咯。點啊分？幾好嘢唔到，幾日咁我如果又唔到得嘅喎，係咪？係差唔多啦。過年而家啲人練詩嘅，唔會老嘅。好老啊，老到好犀利。我哋聽晚又喺太子食點解又睇住？咁實太子喎，太子仲太子度啫。係。你翻親子啊！親子。今晚食埋下次食埋母親節㗎啦。下次又食埋中秋節。係啊。每一次俾食，買咁多嘢，俾嘢食，我有食，一啲都我都食得。一次做2個字啊！俾食啊！唔使食2次，一次食就80蚊。你啊，你90幾啦你？好特別犀利，就你成100啦就你。嗱，今次102歲，就呢101啦，101啊。嘢啫佢哋，有嘢啫做嘢，我哋100幾啦。點有啊？因為佢咁嘅自己搞掂自己啊。搞風啊！喺長洲老人院喺長洲老人啊！啊，搞風搞雨啫。要揾我唔見到。頂你嗰兜你成日玩搞，嗰兜咁嘅嘢。所以我哋就話真係炒㗎。你咁老咁點有咩可能幾啦？咁又點啊？好有啲乜嘢？俾你100零幾又點？食啲嘢搞搞下佢死啦！點知咪實實個女人？我又話真係得，你急埋手指。又唔行得，又唔食得，唔食得啊！食嗰啲嘢咩？禁止食啊！呢啲人帶嘢去食啊，多行佢啊！
知你其實個人個心態都話，唉解脫啦嚇。唔係啊，佢係講得啱啊，係等人知唔知等幾耐啫？揸緊車啊！揸緊車啊！屌你啲人啫！好在而家轉咗間政府老人院啊，唔係慘嘅啫。知啊，分叫我去食就食啊，唔使請啊，有人叫你去食啊，你請不請叫我食啊，更好，哎呀好。我食啊， 5月29。係咪話？裝到幾晚，晚起落嚟啊！我接鬼喎，我早早，如果唔係啊，上場攤喺度，攤攤瞓着。咁後生點會晚晚咁夜？係啊，死場晚晚一落嚟啊！你唔知啊，有晚邊位裝到？日日咁早步喺度，點會啊？你如果你日日睇嗰個大閉路電視，冇理由唔知睇嗰個。你唔理嘅，唔睇啫。我知咩？我知。好啊，走啊！呢個咪肥肥靚咗個面好多啦，塊面啊肥到脹卜卜塊面，嚟嗰次我嗰塊面冇咁脹，喺度好守住。打電話俾我落嚟等你啊！同你翻上嚟得㗎，唔係太鬧㗎。知你冇用㗎，你做唔到嘢，你做到咩出嚟？有得食就食，係咪？
度嚟，呢真係問下佢邊個方便啲？我都唔知嘅。唔係，我想問咧，坐輪椅推輪椅咧，邊個位方便？我上3樓。嗰度直上下口。哦，就呢個位係咪？好。嗰個位啊。嗰個位。哦好。整到你咁樣。車場啊，擺車啊呢度。唔好理佢邊度啊，見落車落車唔落車啊，車咗我哋去邊度啦？有人推佢哋上去。咁靚嘅花俾梗係靚啦。咁多花。電話喺晒呢度啦。上面有酒樓，幾靚啊！即係型到死嘅。喺隔離啲車，呢個小朋友啦，咁啊佢叫何幸賢，幸運個幸，順其自然個然，英文名就叫做 Evelyn。佢咧，我哋幫佢改咗個乳名，就叫做包包嘅。咁所以咧，大家台面咧就會見到有份禮物啦。咁禮物上面咧會有一個包包嘅公仔啦。賣咗，又喺美國翻嚟，又租喺度，係咪圓圓地嗰度啊？呢度係900幾尺，幾樓啊8樓。8樓，好大㗎嗰啲。我哋家姐嗰個仔喺住
喎，收尾開美國賣咗又唔知租乜就買處理埋幾個房喎，好似上到嚟就。Itu pantai kok cuy. ada Alhamdulillah udah nyampe rumah teman-teman ya. Dan tadi tuh nyampe rumah aku udah langsung mandiin nenek. Nenek sekarang udah istirahat teman-teman. Oh ya, aku mau kasih tahu tadi itu dapat souvenir ini teman-teman ya. Ada gelas cantik ini. Gelasnya itu ada satu sama ada mangkok juga teman-teman ya. Gelasnya seperti ini, ada bentuk kue di tengahnya. Dan yang lainnya yang lebih gelasnya ini tuh sebenarnya dikasih bos aku teman-teman ya, karena di rumah itu cuma ada beberapa gelas, jadi aku nambah gelas lagi. Terus ini mangkoknya sebenarnya nenek dapat satu, aku juga dapat satu set gitu teman-teman, tapi punya aku tuh pecah teman-teman mangkoknya ya, jadi tinggal satu ini aja. Aduh sayang sekali sih, sebenarnya bisa buat bikin mie itu mantep banget ya kalau di rumah. Dan ini tadi dikasih sama anak angkatnya nenek, menantu anak angkatnya nenek. Ini tuh minuman dari burung walet teman-teman. Wah ini mahal banget sih, ini pasti ini enak banget. Aku belum lihat kayak apa di dalamnya. Dan ini katanya ini suruh minum aja buat nenek. Nah seperti ini teman-teman ya. Aku dulu tuh sering banget bikin minuman dari sarang walet. Bukan sarang walet sih, itu tuh kayak liurnya gitu teman-teman. Itu mahal banget, itu enak banget. Kalau pagi tuh aku bikin bubur pakai itu teman-teman, liur walet itu ya. Nanti aku mau cobain buat nenek ya seperti apa ini di dalamnya. Oh ternyata seperti ini di dalamnya teman-teman. Kirain itu lembaran gitu ya, lembaran liur walet. Ternyata dia itu udah dicam sauce sama airnya juga ini. Jadi ini tinggal minum aja. Kirain aku tuh harus diseduh direndam air, terus hilangin. Biasanya aku tuh ngilangin kotorannya dulu teman-teman, baru buat bubur ya. Kalau ini langsung diminum aja satu gini gitu teman-teman. Nanti aku kasih buat nenek minum ini ya. Yang pasti ini menyehatkan dan bagus buat tubuh juga ini. Kayaknya sampai sini dulu teman-teman vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Jokin. Su, lihat kisah.